Masuk na aga jadi persoalan dali pa aja mo magabiling-piling. Yun eh. Akhirnya biasa kita di belo manca di PNS. Tanyami to ki karena pungala ta'ala tapi karena mitomi dega yanre mitomi karena status akhirnya aga masogo. Nanca di PNS akhirnya aga disogo dan disogo masuk ranaka. Mapamula mu terima nagajimu itu ko masogo ko harani mo andre. Aja mo herakong katawe magaji iro buatan rin anu ya tapi masalah na inga ya dito na wa ditapa tapi dito gago ko ko bikampuling ya po ko makanja mana tawe betongan na aga ya peringerang mi sisan nagan na isitaw pa alena na herang nasawe maje nang kamakwa pinitatambay je anu de na kurangi nania sitaw ni je magi din nali pungala tali nasito mijangkan na nasa Nabi Musa. Lokwe Nabi Musa. Musa. Pekpe na wadingi pinitatamba mi je. Pinik berhasil mi. Nasito minajangkan pungala tala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kuntum khairan ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, ya ayuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sini surah-surah nanya tama-tama labikang kehadir rilalan na iye wattu kasempatata termasuk tu ang kamanangi pammasena akamasena pung Allah Ta'ala loridi termasuk tu idi aronewe iya ko as-sujumai nigi tahu makataylo masampajat juma tapi nekia sabalullo masigi Dio ijolo aga hikmah na kuro riwaya iya naritu nigi tau dio napalo masigi majapu silolorang itu ebediona si bawa dosana nah, itu barakat na sojumai ya jiwat dijaji nang ya ronewe dio matoto napalo masih silolorang itu dosa ta toma lebih kan kehad jadi onro akka masih pamasena tu pung Allah Ta'ala lori di oko kebango ranewe namo ko makun raye konale Makedonia kang dio na sabab baraka sojuma insyaallah silolorang itu dosa ta toma lebih kan kehad narima kwana naro berarti aku meji pikiriki idito nga manije tolino cia salama aku cia ki salama bahkan makre Ustaz Gusbaha makre ije goncin na suruga salama kang engkan ije akatai engkan yakatan ni aga goncin na la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tapi ternyata ya lengi goncin na ipabocor risoale tapi ternyata ini rupa tahu sesa torimetoje lese Torime motoki majiku padahal ibaca soni makda ihdinas siratal mustaqim po jallo kang ngalalam madece malampu na yaje pungala ta'ala torina jallo kang cuma terkadang nang inaru lesse ki yariga ragu ki persoalan hidup padahal yang memberikan segalanya baik umur kesehatan rezeki dan lain-lainnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya akan pung Allah Ta'ala inna atoina kal kausar dia gaji mite papinya mapapi daliku
Jadi li suka nangin termasuk iwannya si puluh-puluh ngeta iwannya luar biasa. Cinampat mitudang iye pura masam pajam magharibi cinampat tatudang iye na jauh koto masam pajam sunnah we kasisap burakana. Biasa tinggal ingat toh? Engkau kau biasa masam pajam sunnah sisap burakana. Namo iya deto nangka. Iya na jadi to tuda cinampat taye. Ini termasuk bagian agasannya bagian ibadah dan nia bagian amal jariata ini angket tudang apalagi majelis taklimnya al khairat yang mengadakan nuli masyarakat itu tuda cinampak lori madecengi termasuk tidak mangolia lolonga toki apalah termasuk angkai maki apalah toki ini kue topa ia mangolia itu barakatnya itu kodece itu mau melebihkan kehada nah walaupun Allah Ta'ala lebih daripada kali lipatnya apa yang kita lakukan dari ibadah atau melebihkan kehadir. Tanya tu bab persoalan rezeki itu ayatnya masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi kamati habba. Tanya apa persoalan ibadah. Tanya apa maka disumbang persoalan ibadah ya koyoli teh mesti nalengi pung Allah Taala papinya mapapi dale nasabak magi nasabak baraka dece to melebihkan kehadir. Narima kuana naroh mamagi-magi asir runtu-runtu kata iye Rabbana ma halakta hasal batilan pasubakana kapakina asaban degaga sia-sia mamagi-magi nangke tu mancaji sabi madeceng relino lebih-lebih pamaturi asarimun rina pung Allah Ta'ala mati insya Allah nania salawat mapas salama lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak Nabi panuta lauri di mana rupa tawe terkhusus ini umat selengi. Narima kuan na narong ia kodega gapak kadang, upakuling ipema ia kodega gapak kadang akamalakata minimal namo salawat mi. Namo salawat minimal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yari kimeki terus Sayyidina, beta terus Sayyidina. Idi manibah yang jelasnya salawati. Nasabak magai si diriwayat. Toma cule-cule milagi masalawat na terima pung Allah Ta'ala. Apalagi koyat tunga-tunga mengimeman ni. Apalagi as-sujuma wani juma. Namo kapang termasuk te wani juma mo pa to. Apa dia pernah bergantian. Loko satu tate 10 pi 2 matu. Ko secara waktu. Nasabak mage ulaika alaihim salawatu mir rabbih wa rahmah. Ite pamasena si pung Allah Ta'ala nigi tau masalawat majapu pamase maraja iya tu. Makri Nabi ta sallu alayya fa inna salatakum alayya sakatul lakum. Majapu iya tu tau masalawat yakin dan pasti cahaya naliki itu pung Allah Ta'ala. Apalagi di ayat lain, innallaha ya ko tatia maka to bayate musti toring kaihe. Ya ko rato rajimo lo mak juma musti napla ni innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Napuriye to masalah pung Allah Ta'ala. Bahkan namo malaikat na Mario to. Onrorio na malaikat okoro dalam penjelasan niloduangi malaikat asalamakat tarigau angkate masalawa ritori pujin na pung Allah Ta'ala ite. Apalagi ko torito masalawa memang na musting kasapa itu telah sapa batuangan na pamasi okomo pitulino barakat ni itu salawat. Nasabak dito tu gato maperi dia gato maperi itu narikong kami salawat tapi aja tu si bawang musalapahan maka dah maki taruh nak je pele iya turu ko nak ba masigi ko nak ba boleh masalah aja nolo galung aja lono darah aja nolo kantolo dito na jaji batongan na apapun yang kita lakukan sertailah salawat loki galungi mata na salawati loki darata salawati meki lo kantorota asalawati idik makundreye meki mak batet talo man nasunanre pokoknya aja tak lupa salawat
Insya Allah barakah salawat wat dijaji. Melunrak mak barakah itu tandre si bawa keluarga atau matau melebihkan kehadir. Apapun yang kita lakukan. Nah, itu lo apa sate dah. Salawat ki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insya Allah. Wat dijaji selamat mana itu. Agak papa sange. Insya Allah sampai salah barakah salawat itu matau melebihkan kehadir. Itu je Gunung Hud. Tempo na gempah. Na tuduin na bitta na sahe. Misa mo gaya ya sena tanak ko. Betul nga na aga na bitta. Jaji kong ka aga minal tapas salawat kije. Salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah barakah na salawat ay papule asalamat tarilino. Labi-labi pare asarimun rin na punga Allah Ta'ala na niya. Insyaallah na barakah kiki iye. Punga Allah Ta'ala apalagi rilan na masigit ta al-khairat. Insyaallah apalagi dibarengi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sini surah-surah dan niat atau melebihkan kehadir. Alhamdulillah. Yewannya dia amanahkan oleh Lena atau matata. Akaye insyaAllah. Dan Alhamdulillah. Kebetulan saya telepon teman saya. Sahabat saya. Sarwan. Maka dia kebetulan angka saya diamanahkan. Jadi Alhamdulillah. Angka tu so tinggi matu. Ini so tinggi tu. Jadi ingka tu matu pakwe ki kota rahir. Jadi pakanjaki stata. Sini surah-surah nanya toma-toma melebihkan ke hari dan dia adalah menteri penerangan tasbih. Nah itu Sarwan dengan teman-temannya betongan naga alena tu siarkan tasbih alena nah. Buat dijaji insyaallah ya tamak itu televisi matu ku decau. Iya nasabak barakah nah kebetulan inangero degaga kegiatan ada ku kudetora kegiatan tolok ku akhirat. So lioli ni insyaallah. Ia menguli yang kata apalata apalagi kau nasabarkan ibadah makia malatuki. Sini surah-surah nanya toma-toma melebihkan ke hadir. Ada beberapa yang saya ingin sampaikan termasuk masih terkait kurban. Nasabak baru-baru pura ki makarobah. Aga melo layala hikmana uppa karobae. Artinya secara umumnya yang pertama ia naritu semoga dengan Idul Kurban ini karobata sarekwa mengilanya manangi sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Nah sabab magai jadi intina ia naritu ia roidi salangi makukue artinya dalam artian luasnya ia roidi salangi makukue makada pura nikmat karoba sebagian hikmah dari kurban sarekwa mengaya ki gaga na si julu-julu aja na ki gaga si kidang-kidang aja na ki gaga si siriatiang aja na ki gaga si salah-salang nasabak magai ia tu idi salange artinya secara umum nah ia tu idi salange si dimoya katai dega galena ia tu tomelo salama lino akhirat dan ia roya melo yakatai la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah sebab ia tu idi salange mega ki ada wahdah ada salafi ada Muhammadiyah ada NU, ada tablik, agak piro? Jadi pekwe na wading iye, aja na persoalan agak sana ya. Syariat, ini si julu-julu, si tanda-tanda, si kidak-kidang. Contoh aja, koto maripu sapi, maka je kume maripu sapi tahu ya. Kotor yang kemakar apa kuye? Angka to maka mega to maca akhirnya lekik dang. Sabab mage turi melo mana ngi maca. Itu ni gare pari pusaping pakai nasa pakai pure kidang dega aja haji. Jadi iya ini salange makuke walaupun perbedaan itu tetap ada, tapi jangan karena perbedaan kita bermusuhan, kita saling salah menyalahkan. Nasabak mage si dimoje itu akatannya masata Al-Quran dan hadis. Jadi secara pikiran sederhana maka selama tidak keluar dari becikna agama jok kedije
Selama sesuai Al-Quran dan hadis, jokani. Selama sesuai ijma para ulama, aja na jetur si julu-julu, aja na si kidak-kidang. Pada nih, dena pa aja yaro, kunu si bak kunu. Yaro ko kunu tawe alhamdulillah. Yaro ko dena kunu alhamdulillah. Iya mina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Deto na mo sampajang, magalato na mga pangewang. Iya may ito na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya po ko pada pa, mana mo ki, nasaba ang kamana landasan na. Apalagi aja nakapersoala kunu dena kunu, nasa dena kunu okoro, kunu kiri, enggak tolok re. Ang katana kosong koro, bangun si basigi. Jajitannya na persoalan persatuan perbedaan mani. Dengan aku apa? Dengan aku Tapi kamu ko kapot tadi tu gaga. Jadi aku ni pak, iya na hikmana idul kurban sifat-sifat paham-paham kebinatangan dalam diri kita sarekom menyalagai supaya aga mari kita maju bersama-sama. Muhammadiyah yuk bareng sama, NU yuk bareng sama, Salafi, Wahda, mari aja na terima kira. Salah ya roh. Apalagi kau cede-cede bidda sih. Salamanan itu. Apalagi insyaallah kau tutoy malampe sungai aja. Dena pak ya mau tuh riputa. Mamauli ki metome mamauli. Dena pa aja tuh. Tori si agasane si Garut. Makre tu mamolu ebida na mega mato pigawi. Ya to siya makna to mamaulu alhamdulillah dena maulu tawe alhamdulillah jadi memanang ita masuruga agar aja koi di si aga silanggara ni gana melo misa ki suruga melori gitu mabo ko dena sadar itu dengan aku apa aja na musi seratia persoalan paham ini artinya secara luas na yolo ya aja na musi seratia apa iya na angka mashab na hambali ko alhamdulillah mashab cape iya na tumola apa magi pak termasuk kuno iya ko Imam Maliki menurut pendapatnya Ustadz Abdul Samad itu Imam Malik dena kuno ko subuhi dena kuno ko subuhi toh tapi iya ko mau witiri kuno tuh Imam Malik kok mau witri. Tapi Imam Syafi'i kok mau witri dena kunu. Tapi kok subuhi kunu. Jadi kayak salah, kayak cocok. Cocok mana? Termasuk ni pribadi Pak Bu. Ya pribadi ya. Upan mau witri kak. Iya mi kok tu masigi deo kunu tu kok masigi Pak angka kamasi ma tu makna aga jeros tase tanya toga sa pahasalah biasa tu ya Pak Bu kopura nak masam pajang ba'da sesudah sholat isya 2 rakang taton nak masam pajang witri sirakang apa wingarala da iya guru talmarhum Arifin guru DDI Benteleo pada saat itu maka de onro pentinna itu witri yena tu patutu na anu masalah sarekwam mengi mututu inamo sirakami. Jadi usalli sunnata witri rakaatan. Nasawa agay baca kro di samping ya kang imalapa doang ang iya tu baca aga. Sana qul wallahu itu al-ikhlas al-falak an-nas jadi ko malupay baca ko me ko matinro ang kanya ko witri itu barakana. Nasangi guru tayo tomo-tomo labikang kihadir. Jadi itu aku mawitrika naniya iko ya mawitrika kunu katu tanya barra malapyo kunu ya ko makereken robo lalandasan Imam Malik ya curita Imam Malik na sabat de cemo ya po ka pangidi okwe ya bito kunu ko ramalang itu pun malam ke-15 toh dan seterusnya ya ko pura nero na kunu itu coba toy itu na salah tapi katur itu be milo doang assalamakan itu. Aga jesa na kuno idi na baca salamakan. Decing. Sini surah-surah na niya tumatawang malabikang kiyar. Jadi lisu ka nange makada
mari kita jaga persatuan dan kesatuan lewat Idul Kurban. Nasabak mari aja na musi julu-julu, aja na musi kidang-kidang, nasabak mari na cawe-cawe kita we. Nah, cawe ki. Iya, demi tu nanu non Islam Pak mari Pak. Angkaya sa toleransi. Masa ini memang kanja hubungan antara Islam dengan non-Islam. Ini toleransi harus. Makanya hubungannya antara Islam dengan non-Islam. Maka jadi Nabi tak nalengi contoh. Apalagi ini selangi pada selang. Pak itu ke YouTube itu rimelumi berdebat tahu nangka desa na Nabi tak maka deh namo maka deh cocok koi kawat di mana aja na mulayani amak kono. Palai ko persoalan syariah yang nabahas itu Pak. Madari koman made bawa nggak? Li supi matu maka magan itu. Salah saya ini kan? Itu. Nah, tapi yang aku melo ya leta we. Di samping untuk menambah pengetahuan pemahamannya, ya. Ini ko makrele semelo mi berdaba paling itu. Sini surah-surah nania toma-toma melebihkan kehadir. Jadi ini hikmah yang pertama. Yang kedua, Idul Kurban itu di dalamnya adalah rezeki. Rezeki. Nasaba yaitu komelo makaroba tawe angka perjuangan dan pengorbanan yaitu an-nahar. Tapi ko pendapatnya Ustadz Adi Hidayat, nahara artinya itu mendekat, lebih mendekat. Jadi tania persoasa pin nama lopo bembe nama lopo tania persoala bulu-buluna darana tapi tapak mulori pungala ta'ala. Tapi nekia di samping karena tapari pungala ta'ala risesena angkai maka ya kawat dingi mau tuju sapi lopo nasabak mage mega to apalana mega bulu-buluna denak kada pungala ta'ala si dimisapi makarobang tapi na nilai pungala ta'ala siaga bulu-bulu nero sapinge reke ni nadana yule reke gitu tandru na lampe na tandru na nilai manang itu dan ya kong kamaka ay kong makre misalnya kong 5 juta si dito umpama kangi di kapang oke 3 juta to yase talu kapa juta setengah nalar yase ya kong kau 5 juta yang kay maka iya na rumah maga sana makaroba risese ng kay maka apalagi kong kamaka wat di tatuju si dito ini sa keluarga dena marigada di samping ini keluarga ta tetap pumana sabak nabita di samping untuk alena keluargana dan nia umakna ite nabita puran itu nakaroba nabita risesena tau de na mampu maku tarime po tapi nekia aja to si dero tatang maka dai puran niya aja to si nasaba onro pantine tala akroba risesena to mampu maka nabita aksane aja mutama ri masigi ekwe di okwe aja mutama masigi onro pantin risesena tahu mampu tapi je ko me pikiri ki maka da tahu mampu mana ni je kapan Dito mi na melo. Jajing katoto to sogi pak dia na mampu. Batongan na sogi sa, tapi dia na mampu makaroba. Berarti kurang ya sogi renah. Nasabade na mampu makaroba. Ini pendapat pribadi ni. Sini surah-surah na niya tumatawang malabik hadir. Na niya iya tala dale pak. Yang penting niya pada meja tu ko me kilo Mekah. Apa ya dito pa jelo nang ko upole koro dito pa tapi nekia memang okoro pangoli angka satu mega dina tapi dena yoli tapi angka to tahu deje dasa dia tapi karena nia magi na tapa dena sana nang kamo lutui lo tanah maraja itero baraka jadi tu makarobae ia tu makarobae samanna mi melo ia tu pa mage pangolito ia tu pa angka sa tao mega dina tapi dena mi makaroba tapi angka to de pak balubak kumi pak balubang kumi
Pak Galung, paten dami. Makarobay. Aja ya. Itu barakan itu. Jadi aja makada. Walaupun memang kata pendapat na guru ta makada deto je tu nawat ding. Apa biasa tu je tu yasan ni PNS tahu tapi ni kia macipi-cipi. Status nami PNS tapi macipi-cipi. Iya ko macipi-cipi. Iya ko di makarobe ko alengi dia na bari gambawang. Supaya makade meto kaya masa iya ro. Aga-aga mo je ro na balu magi na tapang. Makarobay. Ya kung katausogi ne di makaroba ya madari to rampay. Ya kung katausogi de nakaroba ne di makaroba bawangi. Bawangi supaya aga mengerti na sa masa iya tahu ang kakak dewa magi ro detoroga anun na magi na nagasan tania pe bagian sedekah hadiah kedamong kahadiah mo alahi. Ya itu. Nah niya iya tu talai dale pak. Iya najek madari pagabiling-piling ini Oko ni madari. Kitab hidup ini biasa ki karena mi tahu degaga daleta toh? Toh? Kita hidup ini biasa ki mi tahu karena degaga daleta. Akhirnya akhirnya secara kasarana bahasa kasarana maka suasu ni agi jamah. Akhirnya onrotona madari halala halulu. Nambah manang. Padahal dero ni sangi pakisana Hajar dengan Ismail. Oko ni magi ukaitkan dengan rezeki. Itai pa ya itu dale ajamu pada itu dale nana ajamu pikiri kila dai. Nasabak maga na batina Hajar malolisu saparang ni we Ismail. Kapitu dari Marwa ke Bukit Safa. Kapitu ya tona tu nasabari na lakukan haji makukwe supaya ada yang namanya istiqamah. Ite gere malolisi Hajar. Pusai Hajar deji kage. Madak ke Ismail deji kage. Tapi kuasana pungal ta'ala. Ang kayawana yawana amputuna Ismail wae. Akhirnya makan Ismail Samsung. Akhirnya muncul air Samsung. Jadi biasa ki aja muherangi pak. Jadi biasa ki tu lawat talo timur. Padahal angka weje pe yawana yang idale. Maka na Hajar malolisu Safa Marwa Safa Marwa. Tapi magi angke dale yawana amputuna Ismail na tudu mendre dale. Masuk na aga jadi persoalan dale pak ajamu magabiling-piling. Yun Akhirnya biasa kitiri belo mancaji PNS. Tanyami to ki karena pungala ta'ala tapi karena mitomi dega yanre mitomi karena status akhirnya aga masogo. Nancaji PNS akhirnya aga disogo masuk ranaka mapamula mu terima nagajimu itu ko masogo ko harani monre aja mo hera kong katawe magaji iro batanre nanu tapi masalah na inga ya deto na wa ditapa tapi deto gago ko ko bikampuling ya po ko makanja mana tawe betongan na aga ya peringerang mi ya pering aja ji pak mugiga iya ko depe gago ko rumakre na mega muji jama-jaman. Iya. Termasuk saya pribadi, Pak. Iya. Wadi jaji. Iya ro cita-cita Pak. Denang kau sana aga sana. Iya ro cita-citaku alha wadi jaji matandre. Tapi denang kau cita-cita kan imagine ro poleka. Iya. Termasuk Pak saya pernah mendaftar tentara. Iya, saya pernah di Kostrad. Napalo sipur ditiru tanpa tes langsung pulang. Ngesabak mage mepancik kak. Iya. Betongan ada neka mi. Pas saya tamat kali ya. Akhirnya alhamdulillah saya kurang lebih 9 tahun kurang lebih. Saya sosial termasuk saya di SD 10 Unggulang Pangkajene. Saya pernah mengajar SMA 47, SMA 2 sekarang. Detomi gadale. Tapi aga pusaka gede maraje lo na pungala ta'ala. Alhamdulillah to syukur mo. Aga no pigo makuke pai. Dia ragu persoalan dale. Yawa-yawana cede ternak menu. Iya, yawa-yawana cede ternak menu. Aga yawa-yawana ternak menu ternak perkutut. Iya, aja ti cewai. Pada jaji malisa-lisa me dope deh. Iya, aja teragu, Pak.
Apalagi kau meki beli bangku pagere satu kali tarik, lo moki boleh. Bete rapam permai. Soli-soli gitu. Tapi ada harga, ada kualitas. Jadi madari na edita, madari mimi masimpo na makanja. Pada metu ang makangi, kung may kilo maka, menre ni makukwete. Tuh? Nasabak magay, di samping ada global, permusuhan, di samping menre minyak menre itu. Sini surah-surah na niya tumatawang malabik ang kaya. Tapi li suka nangi pa, maka persoala dali, aja mo inatuturi tumasampa, idina suratal mustaqim. Na niya, ya ko namase pung Allah Ta'ala, de meje tuto istiqamah. Ya madari tu po datay makada namuji, de na mega amalamu. Iya ko mu pandan nunga moy, iya mo aswan ni mugan rusukan insyaallah. Termasuk aga. Inna atoy napa? Inna atoyna kal kausar pasalli li rabbika wannar inna syani'aka wal bata. Ya ko mulai baca kasiratu itu seso insyaallah. Apalagi ko mulai baca we kesisapu. Na ya to na aja tahu ko pudangi makada kamalakang isisapu tapa makada wae. Padahal melo yali dalero. Padahal metangi tudan nama gosip. Na baca dan iya. Iya aja teragu Pak. Termasuk itu mabicu mo pa iya Pak. Termasuk saya amalkan. Nigi maka malakang itu ya patahu ya rasak. Allahu ya patahu ya rasak. Mabicu mo pa abing kalinga ya gurut tayo. Allahu ya patahu ya rasak. Munriman itu nang kamanang. Ang katoto maka da Allahu ya patahu ya rasak. Ursuk ni cocok matoy. Tapi iya ya mabicu mo pa. Iya ro. Allahu ya patahu ya rasak. Allahu ya patahu ya rasak. Iya komeka tutui. O baca ni maka da Allahumma rasukni ya ar-rasak. Maja puma pidale to mapidale ni ka mapidale kung Allah Ta'ala mapidale tanya ini tapi berusaha di samping berusaha bekerja di samping akamalakan apalagi ko moto kisubuh moto kisubuh aga tabaca bu ko moto kisubuh atau bangun pagi lah aga tabaca minimal ia tujolo tabaca ko tapa moto kia termasuk tu makada pakanjaki ni peringat rata musti micawa kiye micawa biasa tu micawa ale-ale tapi ternyata stres aga tabaca makada assalamu alayka ya Rasulullah itu terbaca assalamu alayka ya Rasul katalumu assalamu alayka ya Rasulullah insyaallah tapa masagina maloge tu papena dita napa makadaki Allahu ya patahu ya rasak. Allahumma rasukni ya ar-rasak. Sukru kapuang talekumo papenya mapape dale. Baca nih. Inna bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Insyaallah yakun nalingi dale itu tawe. Ukut tupung Allah Ta'ala. Insyaallah yakun kamasiriatiki apa saniria. Dialah yang terputus dari rahmat Allah itu. Inna a'toina kal kausar. Fasalli rabbika wana inna syani'aka wal abtar ya kon kamasiriti ko pasanira dialah yang terputus dari rahmat Allah tama-tama malabikan kehadir apalagi ni Pak balu-balu ya ko marepat ni nakamalaka guruta maka dia ko metimpa balu-balu mo baca izaja bismillahirrahmanirrahim izaja anasrullahi wal fat wa ra'aitan nasa yadahuluna fi dinillahi afwajan ya ko narapi aja pakoli-koli ni jo keseplosi di. Ini mani. Apwajang. Pasabi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bukan insyaallah. Nama saya pung Allah Ta'ala ye. Apalagi ko puang degaga. Nania termasuk saya pribadi Pak. Ya ko pura ka masam pajak duha. Yari gina mo di wasam pajak duha. Terkada di wasam pajak duha. Aga bilau Pak. Aga bilau. Persoalan dalik. Puang. Itu. Ya pribadi Pak. Cukup ya Allah. Cukup dan lebihkanlah aku. Dan limpah ruahkanlah aku yang halal berberkah dan banyak. Halal berkah dan banyak. Hingga tak butuh yang haram lagi sedikit. Terus. Nah sebaya tu harangi cek demi. Ini mimi temega. Ini gare Pak Galung Tapi tanya tu Pak Galung kuah. Jangan gade pagalunge. Maka di luar galuna. Tapi namong kapitawe. Namo pitawe melotona pancaji galung. Dan apa aja mesa. Akhirnya aga. Logikana nasa ni mega.
Logika nasa ni mega. Padahal magi cek demi. Makanya ni nangi luan na egana nakurangi mi sebenarnya nasabak magi angkatannya hak nala. Gangkat na yero nasabari kurangi barakana. Kurato ni timbangan na. Ya to na tumadari cici palawe. Nasabak magi angkatannya hak nala. De atika kie pai aja tak kada weh mega meluang oh jolo kamatanya hatta ko tu talai jadi aja pak aji kan aja namakar ye pungalla taala pura je na podangi pungalla taala wa may yattaqillaha yaj'allahu mahrajan wa yarsuqhu min haitsu la yahtasib upanna maringera kolo ko yaite maringera kolo ko ya umpigoi pasuraku persoalan hidupmu saya yang jamin. Saya berikan solusi nasa pungala ta'ala. Jadi agak pita ragu. Ni gamalengi adi singang. Pungala ta'ala. Ni gamalengi papi nyamang. Pungala ta'ala. Na iko yanre tania hatta. Akhirnya ada. Mesa mi masesa. Jangan aku apa? Jangan aku abu. Jadi pak yatona sukuru kini angkai. Asarai ni angkai. Sukuru kini angkai aja bu pikiri kini kagae ya tona angkai to syukur nawe makadai gusbaha syukuru lada ni itu sogi ni itu nasab gusbaha sogi ni itu koya soe angka mo yanre nawat di matoki minum angka mato ya lapakan reang taro amo pat jemi tapi sidape na mano to syukuru to tuh, mole mo misi pena. Tapi si pena coto. Oi, alhamdulillah ada. Ini termasuk di okwe. Anyam-anyamangi atau ngeta. Ini pegawai negeri kupur ko materi lo manre coto, lo manre baso itu apa dang itu ba? Iya. Iya angke aga pura masangki pura mana dupa darat naga. Lo manre coto, lo manre baso. Anyam-anyamangi je. Aga piko nakan nako takanan na pemimanre daging. Nakan nano takanan na pemimanre coto. Ni kami matorat di mo. Ya kode na pemimanre ro asidak kano. Si sambun ni. Sa bawat tu Jadi naronangi hikmah Idul Kurban itu adalah aja mesti julu-julu. Yang kedua persoalan rezeki aja je muragu. Aja muragu Pak persoalan rezeki. Yang terakhir ia dari itu sedekah ke nasaba aga je meme bawa pak akuas sarimundi na pungala taala ya na pak megala datau termasuk itu bagian dari kurban adalah sedekah magai megala datau pak wita pikiriki mobil Fortuner kega auto makanja yola okolino tapi sebagai tahu dena pikiriki makara angka moga obawa kendaraan matu ri asarimundi na pungala taala tipa mega tahu berganti-ganti mobilnya tapi nekia dia pikiriki kendaraan nanola ina tu karoba tapi makanya apa upikiri kita di kendaraan mulino lebih pari asari mondri na pungalata lan sabake kiki melo paena ta sabun kendo ke melo pak kiki melo bu hanya menunggu makanya wijatta tapas eko agasane talati masih dekat wijatta termasuk ini pribadi. Walaupun yang namanya sedekah itu banyak, nasabak magai. Ditemui Pak, ditemui Bu. Ia umuruna Ismail si bawa Nabi Ibrahim kurang lebih 197 ya, udah tak salah. Kalau Nabi Ismail kurang lebih 139. Udah tak salah ya. Agak hikmah nih. Ia tuh makarobai Pak. Ini bagian sedekah ya. Itu tau masih sedekah, apalagi ku masih sedekah karoba kami ya bagian. Melampai umur itu ditemui kare to makroba. Ditemui. Nania lancar-lancar matotu usahana keuangan na lancar-lancar matotu. Nasabak mage baraka na meto karoba. Ite je sapingi. Mage gana ya karoba bembe mage dena capu. Dengan aku dena capu Pak, dena capu. Makoto tu to makrobae. Tori pasegenangan kehidupan na. Karena dia bagian daripada sedekah.
Makanya ya kong kaasidak ke kipa malampe umur malampe sungai itu pasti pakaroba itu iya termasuk na pasidak kain nasaba magai nasaba angkan ini na termasuk ini ya baik ya ropura makaroba mamagi-magi nakaroba si pengang ya rode nakaroba mamagi-magi na niya makaroba niya memang ni makukwe insyaallah naleki umur adi singa pungalatala tapi ustaz peko ni puli agar aku tak mati tak ko tahu madece na sabama angkan ini adecemu maka demi makaroba jadi itu barakana niya karoba itu bagian daripada sedekah atau matwa lebih kang kihadir magi yaitu masih dekain kekisana Nabi Ibrahim ya ro Nabi Ibrahim angke malikal mau tisamu malikal mau pak tisamu salikal mau bu biasamu kisir untuk disalale tiba si anggota angke malikal mau ni tete Ibrahim akhirnya kan mak de inangi sahabat na Ibrahim akhirnya mak dape malikal mau maka de Nabi Ibrahim malikal mau maje mi tete ka nak kadatania iko wi tete nak kadani ka jepe mi tete nasang iro sahabatmu nasamage iro nasang baja matay nasama ng kakay iya katantuan na tapi ringkas riwaya ringkas kisah ganna kurang lebih 70 tahun si runtuy Nabi Ibrahim sawe sapu magi nang kamakuha ko nasa magami mangi nasa wasan umate nasa ayam makuha Ibrahim nasa di nangkap podanga makada iya rawan ni mati ko akhirnya agar ringkas riwayat si runtu imalikal mau si bawa Ibrahim nasa Ibrahim itu gai ko sapo mo bali misah makada magi nakada mati ni sahabat ko nang karumadisin na berhasil usahane nasa coco ni Ibrahim iya ro pada saat masuin nang ngelo bolamu magi natako ang kataw mapala gangka na aga masidak kay gangka na masusi ang kasitaw okor mapala nasidak kay si iya naro nasabari na ipalamperi umuru na sugat na ripungal latala na niya ba ipabarhasil to'y jama-jaman na nasa makor nasa iya nasa jadi nasa coco ni Ibrahim iya tu katantuan na pungal latala makaday si A mate 30 tahun si B mate 40 tahun si C mate 60 na tahun umpama 20 na umpama 100 dena titi pungal ta'ala nako mamopi bansa na oro si A mate 45 tahun tapi ganay 40 tahun kade na titi pungal ta'ala wadi jadi angka amalang ibadana termasuk sidakana itamberi pungal ta'ala jadi itu baraka na sidakai jadi dia itu natiti pungal ta'ala maka dapat 45 nakomay maga jadi guru papure rasaka mancaji guru engkana bodoh kasarakna bodoh dapat 5 tapi angka yita tu ngasaje manu tapi si royanu rajin ya mana aku suruh tak pemerintah ite dapat 5 nang kita sebagai guru alin niriak dapat pitu ite ro itu yari alin niriak dapat 6 minimal iro tambah cidi dia na celak angka yita atau matu lebih kan ke hadir itulah umpama kecilnya wadi sajaji angka ais agaje kutulo masikola maga tapi dekia makanja ampi-ampina makiada uko guru makiada ko sibana wadi sajaji dapat 5 atau lah dapat 6 tapi ya ronange mama kutu je maga je tapi ya si ronange makaje alin ni rapi tu itero baraka jadi angkat tu nilai-nilai wat dini tepung Allah Ta'ala tu mata lebih kan kehadir termasuk ni mana pada janji nasabari iya na nilai bagian daripada sedekah ini bagian dari sedekah ini pak dan ia perjuangan ini pasolli li rabbika wanhar
Apa ia tu telah EDC pak perjuangan. Perjuangan termasuk ye. Wat dijaji angka jama-jama toko boleh itu. Tapi nekia tudah cinampak di samping bagian daripada sedekah mingkalinga ki ada apa sih ringerangan dewa ceramah apa macam mana nih naya. Pak Marepa di Sapari dan sebagainya. Iya nasabari wat dijaji nangka pamasena pungal Allah Ta'ala nasabak bagian daripada sedekah dan niat tudah cinampat tayeto matawala bikan ke hadir. Itu. Sini surah-surah dan niat matawala bikan ke hadir. Termasuk kata kisah Nabi Musa. Biasa tingkalinga. Kisah Nabi Musa. Angkat tau pak melak dai sogi. Gangkat na lokko Nabi Musa maka daya Musa dia kena wading. Milo doang nga ripung Allah Ta'ala makada illo doang nga sarekwam mangi oso gitu pada tawe na wat dika masidak ka wat dika. Akhirnya aga gilo doang ngiri Nabi Musa ternyata aga mancaji bito sogi. Tapi catatanna menurut riwayat makade si Taumi aleng asogirang. Ternyata yalengi asogirang aga gamona jama tori di samping masagene papenadin na jamay, istilahnya hubin na jama, gangka na menre dalena, masidak ka ni. Masumban niyo ko alhera, umpama. Masidak ka niyo ko hafal Al-Quran na niya, ibadah sosialnya ako padan na rupa tawe, yawat di nabantui. Akhirnya agak menre dalena. Sisan nagan na isitaw pa, alena na herang. Nasawe maje nang kamakwa pinitatambay je anue de nakurangi nan niya sitaw ni je magi de nale pungala taali na sitaw mi jangka na nasa Nabi Musa lokwe Nabi Musa Musa pekpe na wadingi pinitatamba mi je pene berhasil mi na sitaw mi na jangka ni pungala taala aga nasa pungala taala maka de Musa ye tu ataku puro tentuka sogi akhirnya maka de Nabi Musa puro na tentuka no pungala taala sogi na sabah magi nasabak sidak kamu padamu rupa tahu, bantu padamu rupa tahu. Yan ornange pakapalae. Nasabak angka ko makamu penre umrah tahu. Termasuk itu bagian daripada sakairnya agan nilodah ko tahu koro gangkan aga. Gangkan na iya nasabari naleko pungala ta'ala asogiran. Yale topi umur itera, yale topi adisinang. Jadi termasuk tu di namoje tu tatumpu miajewe, namoje tu tatumpu miajewe minimal aga sidak kata astagfirullah. Yari di kota umano in tatumpu aja nama kada itu masih dak kadak kaya. Betongan na aga alaki okoro cepo aga sanay okoro tapat tama sidak kata. Akada yana sidak kaku he. Apa angka to tatumpu miaje na sa cok na aga ye batu. Iko ada imiti batu. Itu padahal agak wadi jadi bagian daripada peringatan itu. Nasuruh ki pungalata lah makna istighfar ku je. Jadi bagian sedekah astagfirullahaladzim itu. Sini surah-surah nan niat atau melebihkan ke hadir. Jadi bagian dari kurban juga itu adalah sedekah. Sedekah ya na tu seperti gayalang supaya agak angkai nasu-nasu agak sana purai nasu-nasu kato tu dalik na imangi ko tu. KTE. Bagtungan naga KTE. Iya persoalannya. Ang kato jam. Ang kato dito. Lato ni. Nasaba lato ni. Nasaba puru-puru to na di pagawai benre kabami turwite-tero Ya, yan nakapang ya kung kadadaku tapasala tadampang ya maraja. Jadi intinya nangi Pak Bue, mari kita menjaga persatuan antara sesama kita manusia. Ya kok secara sempitnya makada minimal kita bertetangga. Ya kok lebih dipersempit lagi minimal kita bersaudara aja gaga masa sesasa. Apalagi persoara waramparang. Aja gaga si julu-julu. Aja gaga si kidang-kidang. Persoala waramparang. Ya nih, kurban. Yang kedua, ya dari itu sarekwa mengin. Persoalan dale aja muta magiga pabu. Illo doa kiri pungalata mina Allahu ya fatahu ya rasa. Inna atoinakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang ketiga adalah sedekah. Baik sedekah pemikiran, sedekah tenaga maupun sedekah materi
insyaallah angka ki na baraka ki pung Allah taala mamagi-magi na pancaji ki pung Allah taala to bahagia na wadiki salama keluarga ta salama ki lino lebih-lebih pariasari mondrino pung Allah taala nasaba ayat terakhir penutup makare pung Allah taala ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum ahlikum nar jagalah dirimu keluargamu dari api neraka. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.